tandi peseh, malah rokok. Kata temu dok mana? Kopi lah tak ada, gula lah tak ada. Pelacak nelfon datang kawan lu ayan. Lu kini nelfon lah. Jok siapa nelfon? Halo kawan. Iya kawan, Berdiri mah? berdiri rumah, Merah menurang kok. rumah. Ntar ngicok. Ketetang kru nyari kawan. Di rumah? Iya, oke. Siap ya? Siap. Thank you Gramet. Yongku nih, gua udah tadi PC, mulai begitu gua lu. Halo kawan. Halo. Dari mana bro? Beres kawan, beres. Mailah langsung pergi. Ayo. Aduh, bawa sepeda genteng nak. Di mah. Oh, tuli kaki sini cok. Iya gua kaki saja go. Iya. Oke. Sepeda apa nih mak tadi nyaman. Oke. Dek rumah masalah sepeda. Pula cendera kong kele bulu ya re. Oh iya. Tuh, assalamualaikum bun. Waalaikumsalam. Berdiri mah bun. Ayah nang tenang daripada Rama kok rokokan surya. Oh iya. Kau kerja bun. Oke, siap bidan tesah. Siap bidabit. Agar cuma apa?
Kalebun na beta asikot sa kale. Patorang kok cipta kalebun. Makasih kayak mirun purun. Berdebar lo nih kayak. Iya bun, tang sepeda ruwa elang malam ah. Elang derem aja. Ya elang cok maleng bun, dok reman jauh kaki. Sepeda apa saya elang dia marah. Coba pakai ngajeng tenang, cuman ke kelebun jadi nagi pada pasokan santun nah. Ya sepeda si ganteng ruwa bun. Berani ke sepeda narkan kaki jadi main ngojak ganteng. Ya telur atas bun. Oh, keroning telur atau jadi aja telur ya rokok aja. Rokon surya teledeng penting lagi. Kronon tokang. Cuk karo sepeda nek ke 300 telah sumo kicro. Mari le bagi kang sepeda. Iya, jadi giveaway nyaman ya. Tinggal udah kok aku bisa ada sepeda lagi ya. Wah lagi gedang sepeda boy. Ya kita ketigen dan kita sepeda menepel gago plat merah. Dere magage film dia kan. Ibun. Sekem sepeda bun. Ya Allah tak sepeda lagi. Lah bun kok tidak sama bun ya, gak dah malam lah bun. Iya. Bun. Ya. Ya la. Assalamualaikum bun. Waalaikumsalam.